Diego Marcelino. Bize. Bravo, Debris. Bravo, kači se. User joined your channel. Već znači dobio sam 3 follower, znači... Haj, samo svaka čast samo šut igram var. Pa da, ja sam uvek tu, bre. Ovaj ti DS. Znači, zaradio sam 25 kredita. 25 Kako? dolara kredita. Ko zna palta naj? Neki napad zapravo. Čega Marcelino je low, bravo. Čega palit? Neki Josip Landikušić me prati ti volja. Hrvat. Lična karta. Aj, Miki i Bobo, šta li oni pričaju? Kartane. Gol jedan. Onaj se bila punija HP! Jes vegan! A nije ubio si ga. Emir, uvijek si bio glup. Pa znam, al kaže. Zula, ti mi da sve toliko glup baš. O, jes. Bos. Lična karta. Low. Get low, ma dobi se go. Bam. Drop the Evo ga, bass. 4 pratioca. Kako zarađuješ? Jel. To ću ja u subotu kad bude 100 igrača stavit ću ja follow, znači odmah idemo, skačemo na 100. Sam dobio 40 minuta, Rej 40 minute. Ja sam očekivao 2. Minimalno, znam. Sam sam skidio ja da kažem. Da se ne uzbuđuješ. Lična karta. A ja ću pričat s vama, vi igrate var. Priča sam. Od sam sa sobom pričam. Slušam mi tebe, bo. 40 minuta riječ, 40 mut. Samo ti si očekivao više. Ja sam tebe slikao što si meni svoju sestru.
Da ja vas nešto pitam, kad ja Hmm, dobijem lidera, hoćete ući u moju organizaciju? pa ćemo. Možeš ti Zule? Tu? Dobit ćete svi pod lidera odmah. I odmah idemo, znači, teritorij, var, sve. Pa ušao sam, idu na živce pola ovih botina. Meni Dwayne Wade naređuje ti, Allaha dragu. Dwayne Wade, bravo majstore. I kaže, on je... Brate, Brit. Pa jesi li imaš vaprem? Zule, si ti ono pobjedio na onom vivičita, ono? Jel ti imaš ono da se ne umori? A? Jel imaš? Pa imam i ja. Ko nema, bre? Pa vidim, svi su... A morao sam ja na kraju glumi, što nisi glumio jebote led Zule? Mene pitao onaj Ernad, kaže kako taj skin ide tako brzo. Ja rekao, pa lik ima kondicije, noš su morte. Lična karta. Ja sam skidao. Pa bi go, ne? A ni. Evo, neću ga ni skidati. User joined your channel. Ajba, cile, glup si. Jaba. Osam i tvoje. No sam. Džana. Ona Eldar, kak se zove ono sranje, onaj unikat? Koji? To nema pao viti. Šta te briga? Nije ven. Sam treba dovoljno da mi pljune da ja sam rad. Gdje? Ja pratim malo igru kad Zula igra. Druga smrt var. Ono treća. User disconnected from your channel. Zulo, ćeš sad ovo na YouTube. Ali stavi sve live da se čuje da smo i mi pričali, da ne bude... A po te bri. Dvojte mi gađaju, halo! Pa jebe me king. Lična karta. Elpro! Ja Eldar. Zule low sam, Zule. Pa šta i ja sam. A lag. On laga. Nedim Bešić će ući u balas. Tako. Koga, trebam ja ovo smanjit, jebote led.
Ja na mobitelu stavio Šta mašim? ikoncu da Ovo je vibrira. nenormalno. Čovječe, znaš koliko vibriraju sad ruke, jevo. Display, ne. Input, ne. Jebem ti tetko. Zule, lo, sve priđi. Input. Input, input. Bravo, još jedan. Ne, nije. Jes, čekaj, gdje je? Display, ne. Input. Aha, sound and tako. Lične Gdje su? Aha. Jebote li, ja sam. Zule, gdje su? Evo, šta ima? Pucaj tog desnog. Neću. Koja je šifra od ove sobe, va, Hitman? Nije Hitman, 1, 2, 3. ASS, ina. A pro koga igrate? Pro koga igrate, Vara? Ejs. O to nije IG, jebote. Lolo je. Lideri. Vi stvarno IG, čovjek. Tac. Još 2 sata, ovo ga kazni. Ajde taman, to je sutra. Da uđem, da se vratim ponovo u balans. Lična karta. Jel prošao ovaj? Nestao mi unikat i rusko me prca, neće ga vrat. Skidao si mi je da znaš te bri. Lo sam Zule i to nula. I to kod tebi stari. Kod tebe, ide Marcelin prema nama Deagle. A što ide? Prođi čovjek full, jebem. Dosta? DS. Aj, ovo gaming. Bravo. Prošao je jedan full. Jesu lud. Prošao čovjek full. Jebem. Prošao ti je čovjek.
Jebi ga lov, čovjek došao 20.000 metara, šarga pa jebo. Lična karta. Jebote, lična karta.